Ya, sanibonani. Namhlanje ngizokhuluma kakhulu ngama-beliefs ami mayelana nalento ye-employment, how to alleviate poverty, how to obtain ama-job opportunities in South Africa. So i-view yami ithi esikhathini samanje ukuthi mhlawumbe angazi noma yimi engikwazi ukuyibuka ngale ndlelani noma abanye abantu bengayibuka ngale ndlela. Esikhathini samanje e-South Africa lento ekade e-common ukuthi uma ufuna umsebenzi uya-aplaya, ufaka i-CV, uya ku-LinkedIn, ufike khona u-aplaye khona, lapho kuzoba khona ama-job opportunities noma u-aplaya via ama-emails. Leyo nto leyo ngibona ngazuthi sekuyinto e-obsolete, engasebenzi noma eseku-less likely ukuthi uthole umsebenzi esikhathini sanamhlanje. Instead indlela manje ngoba umhlaba usu-globalized, even nabantu ba-more connected manje, indlela yokuthi uwine noma ugcine nawe usuyibeka kwi-position whereby uzokwazi ukuthi uthole umsebenzi ngelinye ilanga, usebenze ube-right empilweni, ukuthi u-connect nabantu. Iyona ndlela engiyibukayo namhlanje e-South Africa engakwenza nje wena as an individual ukuthi ube ahead noma ukuthi uphume kule situation okuyona njengamanje, ukuthi u-connect nabantu. U-connect nabantu mengithi u-connect nabantu ngichaza ukuthi instead ukuthi u-aplaye ku-LinkedIn uma ufuna ama-opportunities afana nemisebenzi kanje, kube ukuthi u-connect-a nabantu ngale ndlela yokuthi wena iy'nkinga zakho uyi-solve-a nge-text message ku-WhatsApp, yabo. Waza nabantu abahlukahlukene abaka-position ahlukahlukene, yabo, ukuze wazi ukuthi uyibeka kule position yokuthi ama-opportunities owatholayo just usend i-message ukuthi ya ngicela into ekanje, ngifuna into ekanje, kubantu abaziyo, abantu abakuma-position angcono, yabo, ahlukahlukene nje, bakhipha ama-position ahlukahlukene kule misebenzi noma kula ma-industry abakuwo. So iyona ndlela engibona ngathi iyi-best namhlanje. Omunye uzobuza, okay, nje how to connect, ngizoconnect-a kanjani? Angazi muntu, ngihlala hlampe endaweni e-disadvantage, angazi muntu la, ngizoconnect-a kanjani nabantu? So ithi i-view yami indlela